ekipa, ja sam Niki, a ovo ispred mene je Tikka T3X TEC A1 u kalibru 308 Winchester. Puška je predstavljena 2017. godine u Nürnbergu na sajmu i trebala je biti izravan konkurent tvrtkama kao što su Ruger, Sabati, Savage, Bergara itd. Ovaj konkretno model ispred mene ima cijev dužine 61 cm, odnosno 24 inča. Debljina cijevi je 20 mm, a ima narezan navoj na ustima cijevi da bi se mogao montirati ovakav jedan kompenzator koji inače dolazi u paketu zajedno sa puškom. U kalibru 308 Winchester se još nudi i kraća cijev od 51 cm, a te cijevi užljebljene su sa 4 žljeba i korak uvijanja je 1:11, što uvelike stabilizira zrna težine od nekakvih 155 grejna pa do 185 grejna. Ovaj model se još nudi i u kalibrima 223 Remington, 260 Remington i 6,5 Creed. Ovaj model ima fiksni kundak i njegova dužina sa fiksnim kundakom iznosi negdje oko 1132 mm, a težina mu je nekakvih približno 5,1 kg. Postoji još i model sa preklopnim kundakom kod kojeg se onda dužina kompletne puške smanjuje na nekakvih 840 kg. Šasija ovog modela je aluminijska, a na gornjoj strani sanduka postavljena je Picatinny šina koja nema negativan nagib, a nastavlja se dalje na oblog cijevi dužine nekakvih 35 cm sa M-LOK sustavom. Površinska zaštita zatvarača je teflonski premaz koji doprinosi tome da rad ovog cijelog sustava radi savršeno, tečno i mekano. Bočnica je smještena iza zatvarača i ima dva položaja. Znači u prednjem položaju je puška otkočena što pokazuje ovaj mali indikator crvene boje, a u zadnjem položaju je zakočena. Tu se još nalazi i mala polugica koja služi da bi se izvadio metak iz ležišta cijevi kada je puška zakočena. Okidač je dvostupanjski i podesiv je. Podesiv je od nekakvih 2 kg pa do ispod 1 kg, a podešava se kroz otvor za spremnik. Spremnik ovog modela je metalni i dvoredni, kapaciteta 10 komada, a sa donje strane ima ovu robustnu gumu koja mu je zaštita od udaraca prilikom ispadanja, a ujedno dobro dođe i kod nekakvog taktičkog pucanja gdje se cijelom puškom možemo osloniti na taj dio spremnika. Što se tiče kundaka, na ovom modelu kundak je fiksan, on ima na kraju ovaj gumeni ublaživač koji se može pomjerati gore dolje za nekakvih 5 do 6 cm. Između ovog fiksnog dijela i ovog gumenog dijela nalaze se ovakve distance. Te se distance dobiju zajedno sa puškom i može se mijenjati različite debljine i veličine. Sa donje strane kundaka nalazi se jedan Picatinny slot koji je predviđen da bi se na nju montirao monopol. Tu su još nekakvi mountovi za QD slingove, a sa gornju stranu nalazi se naslon za obraz koji se također može pomicati gore dolje za nekakvih 3,5 cm, a materijal je Kydex. I to je uglavnom to što se tiče ovoga modela, a sad nam još preostaje da vidimo kakav će posao ova puškica raditi na terenu. Na terenu ćemo pucati na 100 metara i probati dobiti što bolje grupe, a na vama je da ostanete s nama i da pratite. Zato lajkajte, šerajte i pretplatite se na kanal.